Na teritoriji grada Prištine pri Gradskoj upravi za socijalnu politiku funkcioniše odsek za društvenu brigu o deci koji prima zahteve za priznavanje prava na pomoć za novorođenčad i pomoć porodicama sa decom. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je dužna da u saradnji sa Ministarstvom rada, socijalne politike, najkasnije do 31. januara svake godine dostavi predlog za usvajanje programa. Taj program usvaja Vlada Republike Srbije. Kada Vlada usvoji program, onda se nastavlja sa isplatom pomoći porodici sa decom i pomoći za dečji dodatak. S obzirom da je to još uvek u vladi, da to nije usvojeno i zbog toga je razlog zbog čega se kasni sa isplatom pomoći porodici sa decom. Pravo na ovaj vid novčane pomoći ostvaruje 516 korisnika, odnosno 1088 dece. Svota je 2750 dinara po detetu. Cenzus za ostvarivanje prava na pomoć porodici sa decom se menja svakog meseca. Trenutno, da bi u mesecu februaru recimo neko mogu da ostvari pravo na pomoć porodici sa decom, iznos, odnosno cenzus iznosi 7932 dinara po članu, to je za redovne, odnosno 9519 dinara ako su u pitanju samohrani roditelji. S obzirom da ovaj dodatak od države Srbije primaju ugrožene porodice sa malim ili bez ikakvih drugih primanja, kašnjenje u isplati predstavlja ozbiljan udar na njihov kućni budžet. Deca idu u školu, ja imam 4 dece koji idu u školu, znači normalno treba obuća, odeća, sveske knjige, sve to utiče na decu. Hranu za decu da se plaća u školu, ali zbog to kašnjenja i to sve to utiče. Štetno je, dosta je štetno kad nema čovjek kako da živi i da financira decu zbog škole. Mnogo je teško, još kad imaš 3 đaka kao ja, to je veoma teško i ja ne znam ko je kriva za sve to. Da li država, da li ko već? Prema rečima šefice odseka za društvenu brigu o deci, okasnelu pomoć roditelji mogu očekivati početkom marta i tada će biti isplaćene rate za decembar prošle i januar ove godine.